karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi, abandi batangira kwifata ku munwa. Abagabo 5 bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko bagwiriwe n'ikirombe, bamwe bahasiga ubuzima abandi barakomereka. Abaturage batuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu bavuze yuko basaba inzego z'abikorera ku giti cyabo kuba zaza bagashora amafaranga mwa kino kirombe kugira ngo bahereze bano baturage bishora gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, ko babahereza akazi bagacukura amabuye y'agaciro. Bavuze yuko bagenzi babo bitwikira ijoro bakajya gucukura amabuye y'agaciro mwa kino kirombe, bamwe bakaburira ubuzima abandi bakakomerekera. Bavuga yuko rero haje rwiyemezamirimo agashora amafaranga mwa kino kirombe bahereza abaturage akazi kugira ngo batazongera kwishora mwa kino kirombe. Reka makuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rubavu mu murenge wa Byahi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umukecuru w'imyaka 75 y'amavuko baramushinja kwica umwana w'imyaka 10 y'amavuko ubwo yamuroze kugenda atoragura amashashi mu muhanda ndetse akiyambura n'ubusa. Uyu mukecuru ukaba bamushyikirije ubugenzacyaha RIB bamushinja kwica abana ndetse no kuroga abana babo bagatoragura amashashi. Uyu mukecuru abihakana yivuye inyuma avuga ngo nawe wabo wapfuye atyo, ndetse ibirozi bari kumushinja nago yigize abyigera, ahubwo ni bya bindi usanga bitirira ngo umuntu n'umurozi kubera ko Imana iba yakoze igitangaza. Umukecuru rero yahakanye avuga ati ngiye nta birozi nigeze, nta n'iwacu wapfuye atyo. Gusa abaturage bakomeza babimushinja bavuga ngo niwe ubarogera abana kubera ko ngaherutse kwica akana k'imyaka 10 y'amavuko. Ibi ngibi ubugenzacyaha RIB bwabutesheje agaciro mu gihe bano baturage nta bimenyetso bifatika bafite byo kurega uno mukecuru wisaziye, ndetse aho babyita yuko kwaba ari uguharabika umukecuru wigereye mu zabukuru. Nanone reka makuru yacu tuyagarukirize hano tuyerekeze mu karere ka Kayonza ahabereye byarijije abanyarwanda benshi hano kuri Jambo Beach. Ahanga abantu basohokera kuri Jambo Beach mu karere ka Kayonza bavuga yuko iyi Jambo Beach bagiye kuyifunga bitewe na serivisi batangirayo zitari nziza. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka makuru yacu tuyatangirire mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abagabo bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bagwiriwe n'ikirombe, bamwe baravunika abandi bahaburira ubuzima. Abaturage basabye bavuga yuko haje umushoramari cyangwa rwiyemezamirimo batanga akazi abaturage bitwikira ijoro bakajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, ntago bazabisubira kandi ibyo ngibyo byatuma iterambere ryabo ryiyongera. Bavuga yuko bagenzi babo bitwikira amajoro bakajya gucukura amabuye y'agaciro mwa kino kirombe, bamwe bakagwamo abandi bakavunikiramo barimo bashaka amaramuko. Ngayo nguko rero abaturage basabye abikorera ku giti cyabo inzego zibishinzwe kuba bashora amafaranga mwa kino kirombe kugira ngo bahabwe akazi abagabo babo batazongera gucukura amabuye y'agaciro bakahasiga ubuzima. Ngayo nguko reka makuru yacu dite tuyerekeza mu karere ka Rubavu mu murenge wa Byahi. Umukecuru uri hejuru y'imyaka 70 arashinzwa kwica umwana w'imyaka 10 ndetse akanashinzwa kuroga umwana, gutoragura amashashi ndetse aniyambura ubusa ku gasozi. Bamushyikirije ubugenzacyaha RIB. Uyu mukecuru akana iki cyaha yivuye inyuma avuga yuko nawe wabo wapfuye atyo. Ibi ngibi atakwigera abikora kubera ko azi umuntu icyo ari cyo, azi n'ikiremwa muntu icyo ari cyo. Bavuga yuko rero bamubeshyira kandi iki ni icyaha cyo guharabika umukecuru wigereye mu zabukuru gihanirwa n'amategeko. Abaturage ntibashije bagomeje babimushinza babimwegekaho yuko yigije no kwica umwana mu mwaka wa 2021. Bavuga yuko yigize kwica umwana naho icyaha kikanga kumufata. RIB yasabye abaturage ko bazana ibimenyetso bifatika kugira ngo ifunge uno mukecuru, ndetse mu gihe nta bimenyetso bifatika nta nshingiro bafite yo kumushinja icyaha cyo kwica. Bavuga yuko rero iki cyaha iyo harabika umuntu hari itegeko ribihanira. Babasabye kujya gushaka ibimenyetso byimitswe, bazabona ibimenyetso bakongera kuzana ikirego kuri RIB, gutyo barekura umukecuru yisubira mu nshingano ziwe nk'uko bisanzwe. Bavuga yuko uno munsi bajimijwe ariko bitazongera
kuba ukundi, bajye gushaka ibimenyetso byihariye kugira ngo uyu mukecuru bazongere bamujyane mu butabera. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Ikiganiro nakagaruka, nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera. Imwe n'umubana mwana makuru yitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma mu karere ka Rubavu ndetse no mu karere ka Kamonyi. Murakoze cyane, Imana ibarinde kandi bahereze ubuzima buzira umuze. Wowe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugizwe n'ibyo tubikesha, ibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Imana iguhe umugisha, ikurinde ndetse ibyo wayisabye ibi